16. Ecco. Yoyote uona yohuku katika mwendo wako, yafaa kumwambia Yesu atakusaidia, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia, na tamsifu Yesu, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia, na tamsifu Yesu. Ukichukiwa na wenzako na ukijaribiwa, Mwokozi yu karibu sana, maombi yasikia, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia, na tamsifu Yesu. Ukiwa mwana mpotevu na mbali na babako, amani unako sasa na urudi kwake Yesu, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia, na tamsifu Yesu. Ukiwa na makosa mengi na roho yako ngumu, neema yake ya kutosha utubu dhambi zako, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia, na tamsifu Yesu. Ukiwa nguvu mara nyingi kuomba kwa bidii, uombe Baba kama mwana akusikia kweli, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake Network. neema yake ataokoka na hatia, na tamsifu Yesu.
haleluya 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 turirimbe 49. turirimbe 49 mu gushimisha. ibihenze biteka bindarura mu magarara mbonigira oye sari muganyirizo nke zose mubiyazo mubabaro bimbumuriza umutima sindubuka ntabwo umwanzi mubihe byiza zo gusenga mubiyazo mubabaro bimbumuriza umutima sindubuka ntabwo umwanzi mubihe byiza zo gusenga ibihenze nguwiteka binyemeza yuko ansubiza ategereza abana be ngo bamusanga bakenure ndamwiyereze rwose ubu kuko yampamagaye ubwe niringiye gahunda ubwe nogeze ibihe byo gusenga niringiye gahunda ubwe nogeze ibihe byo gusenga guhora nsenga uwiteka kuja kumara umubabaro kugezaho nzageriwe mwirebere ngeze mw'ijuru niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza zo gusenga ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza zo gusenga uhora nsenga uwiteka kuja kumara umubabaro kugezaho nzageriwe mwirebere ngeze mw'ijuru haleluya niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza zo gusenga ubwo nibwo nza
haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Murakoze cyane. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Kugira ngo nongere mbasabe ducungane n'amatelefone yacu.